نابێ من پەروین بابێ من ئەکرەم جەمیل پاشا پشترە لە سووریا نابێ پاشا ڕاکرد حکوومەت مەکرد پەروین جەمیل ئانا ڕسمی پەروین جەمیلە. Ez li Şamê bûme, lê aslê me ji Diyarbekirê ye. Bavê me û 4 birayê wî û 3 pismamên din, yanî 5 pismam di dema Atatürk de mecbûr bûn ji Tirkiye birevin, ji Kurdistana Tirkiye birevin werin Sûriye. Berê wê jî bavê min 3 sal di girtîgehê de, di hepsê de mabû ji bo ku Atatürk wî pisûç kiribû ku beşdar bûbû serhildana Şêx Saîd lê neraste tu tifingek negirtibû, tu car serhildan nekiribû. Îgava ji girtîgehê ji hepsê derket dît ku hemî malbata wî hatiye sirgûn kirin, her yek li derek diya wî bavê wî jî wefat kirine. Îjar ji neçarî mecbûr bû ew işte ew pismamên din 5 kes birevin werin Şamê. Berê hatin Kurdistana Sûriye. Li Kurdistana Sûriye gava reviyan helbet hinek ne oqa zêde pere lê çend perçên zêr bi wan re hebû. Bi wan çend perçên zêr erd kirîn û bi çandinî bi ziraetê meşgûl bûn. Heta dawiyê jî ji ziraetê çandinî jê dijîn. Jar ez li Şamê bûme, weka ku ji min re dibêjin navê bîra min û dibêjin gava ez 4 salî bûm, em car din vegeriyane. Ev foto 1905 de hatiye kişandin li Şamê. Jar ez li virim, diya min li vir e, ew diya min Çerkez bû, ne Kurd bû. Bavê min bi Çerkez re rezewicî bû li Sûriye bixwe. Bavê min jî li Aliyê dine. Di ortaya de birayê min ê piçûk. Am li paş xwişka min mezin mixabin wefat kir 20 salî ji kanser ji şerpencê. Ev her du jî xurçeyên min ên dinin hîn jî dijîn. Yani anha birayê me hene û di xwişkê me hene. Bavê me Ekrem pismamê wî Qedrî û 3 kesên din jî 5 kes bûn tevayî mecbûr neçar ji Diyarbekirê reviyan. Ji bo ku wan di 1919 de komelek çêkiribûn. Cara pêşîn bû komelek, ne partî bû komelek a xwendekar e, bû bi navê Hêvî. Vê carê bi navê dibêjin bi erebî îslahê zîraî, yanî reforma ax. Hemî erdê me ne em tenê kesên din jî ew stend ji destê me û da ereba bidûn bi bê tawîz tu quruşek jî neda. û wê gavê şansê me gelek hebû ku ew meh bi xwe cara pêşîn mi dest bi kar kiribû. Mi zango üniversite xelas kiribû edebiyata Fransî li Şamê û mi dest bi kar kiribû. Tê bîra me min meaşê xwe yê pêşîn da diya xwe. Heta ku ez çûm Kongo. Kongo wê gavê navê wê Zaîr digotin, Kongo ya Belçîka. Ez çûm li wira min mamostatîk 1969. Ez 6 sal li wir mam. Lê her havîn jî ez hatim Şamê ji bo malbata xwe bînim û min ji wan re pere dişand. Yani ji bo ku meaşê min gelek baş bû li Efrîka. Li 2 salên dawîn min mêrê xwe zilamê xwe nas kir ku Belçîkî ye, flaman e. Piştre em bi carek 1950 de 1975 em hatin Belçîka. Keça min a pêşîn 2 mehî bû li wira li Kinshasa hatibû dinyayê. Keça min di duya jî li wira 1980 de bû. Her du keçên me hene. Îcar gava em hatin Belçîka em li wira bicî bûn. Destpêkê de min dilciyekî ba Belçîkiya weka rêxistinek li dijî nijadparêziyê jî rasîsmê. Yani bi vî awayî hêdî min hevalên Kurd nas kir. Ew jî
بالريكوت بصدفة هذالين كرد هاتو بونجي كاري مديتن أزدورم شاشمان شوات كردي مدى سبيكر دي ما تحضر ونحسد وحفتي وحشته ما كوملا كردي لبرا باكر لبروكسل ما هيدا جارك شيء ام بلتاني دارتخين بشار زمانا كردي فرنسي فلاماني وانجليزي تدا فوتو هنا قالك نوتشا هنا حميد شار برشين كردستاني مالباتا من تكلين وي بهر شار برشين كردستاني ربونا شبوكوش كردستانا تركيا هاتن كردستانا سويا لورجي كار كرن شبو كردا لي تهمان دميدا تباكي دمين كردشي بن جاردن 1946 تقاوا كومارا مهابادي تشيبو قدري بسمامي بابي من شو ورسمي بيد برتوكيدا الكيلكا قاضي محمد وبخارا وجدي بربو وجدي بربتشوك بو اوجي بابي فردايا اكو فرداي رو كرسانا عراقي تشي اوجي برخورت شو مهابادي بشرة هم وجدي هم قدري هم باردو مصطفى براي مصطفى چون كردستان عراقي مصطفى قابا شورشا كردستاني داس بيكر هين مسعود بچوك بو رسمي وي هيا چوا هيني ويدك چوا كلها بابيجا يعني چوا بتفنجي بكار بينا بشرة دران كتر بابي ميت شستو دو عمري مزن بو نخوشي بو خواست إلا بريكو بمرا مصطفى برزاني ببينا چو سردان إجار تبي يكي إنجليز بسر حسب الشيا دوي أمريكا يعني هردو بهفرة شون وأوي إنجليز برتوكك نمزن نفسي بإنجليزي بنابي among brave men يعني دناب زلامين ميرخاسته نفسي أف بابي من الفرة أف شي مصطفى برزاني يعني أمري ومزن بو نخوش بو جاردن شو خواست ببينن تو 1902 ام چون سردانا سروک برزانی مسعود و بارني چيوان برزاني جوبا وزيرن چانده و پارلمان و قالك براستي جي پیشوازيا مكرن حميد هر در كردستاني سروشتا كردستاني هر در نشاني مدان هزار نهسد و حشته و حشتاده سردا خوازیار ریخستنک بلژیکی بنابه کلتور ان میخراسی جمرا گوتن پرتوک اکثر کردا بنویسا امزانه بن کردکینه بجوان ربي برتوكي تشيكر زمان بقرا حتى سياسة دربة وروشا كردا لهر چار پرچه كردستاني و جهاني بجوان را تشيكر وان بلافكر مال باتا من او مال مسانج قالك برتوكين جهين بيسي وبشترى دوت ماما فردا اكل كردستان عراقي دجي دا ورقراندن يعني جي تركيا هات ورقراندن كرديا سوراني كرديا كرمانجي عربي حميل هوليري هاتن شاب كرن وفستيفالك شجبو مال باتي تشيكر وان برتوكا حميل داني سرماسي شارو شكاسي بسامة ترسا كرقاها